Ndugu mheshimiwa, zifuatazo ni utafiti tuliofanya kwa mwaka 2024-2025 na tunapenda kuwasilisha mbele zako. Ndugu mheshimiwa, utafiti tuliofanya kwanza ni kuhusiana na wanaume wafupi. Ndugu mheshimiwa, wanaume hao wafupi, utafiti unaonyesha kuwa ndio wanaongoza kwa umalaya. Ndugu mheshimiwa, pasipo kukosea adabu, utafiti wetu unaonyesha kuwa wanaume hao wafupi wanaongoza kwa kuteseka kuchapa sehemu ya mwanamke. Licha ya kuwa malaya, hivyo huwa wanatafuta vitu vya kufanya wafike sehemu ya mwanamke. Ndugu mheshimiwa, wanaume wafupi huwa wanatafuta kama vile stuli, ngazi au kiti ili kufikia penye ukulu wa mwanamke. Ndugu mheshimiwa, utafiti tuliofanya ya pili ni kuhusiana na wanaume warefu. Ndugu mheshimiwa, wanaume hao warefu, utafiti wetu unaonyesha kuwa wanaongoza kwa kulelewa na mashangazi. Ndugu mheshimiwa, pasipo kukosea adabu, utafiti wetu unaonyesha kuwa wanaume hao warefu wanalelewa na mashangazi kutokana na wengi wao kutojihusisha na shughuli ya kijamii. Hivyo wanashindwa kuingiza mapato, kwa hiyo wanaishia kulelewa na vijana. Kumradhi mheshimiwa. Ndugu mheshimiwa, pasipo kukosea adabu, utafiti wetu unaonyesha kuwa wanaume hao warefu wanaongoza kwa kulelewa na mashangazi kutokana na wengi wao kutojihusisha na shughuli yoyote inayoweza kuingizia kipato. Hivyo wanaishia kukaa vijiweni, kuzurazurura mitaani na kuishia kulelewa na mashangazi. Ndugu mheshimiwa, wanaume hao warefu, utafiti wetu unaonyesha kuwa wanaongoza kuwa na ume vibamia, na kwa lugha rahisi, ume vidogo. Ndugu mheshimiwa, utafiti tuliofanya ya tatu ni ya kuhusiana na wanaume wenye vitambi. Ndugu mheshimiwa, wanaume wenye vitambi ndio wanaongoza kwa kula sana na kunywa pombe kwa wingi. Ndugu mheshimiwa, pasipo kukosea adabu, wanaume hao wakiwa kwenye mazoezi, vitambi vyao vinatumika kama punching bag. Ndugu mheshimiwa, ndugu mheshimiwa, basi ni hayo tu tulioona tukawasilishie katika mengi ya utafiti tuliofanya. Asante mheshimiwa.